Red Blue JD. Moskva, ubwato rutura bw'Uburusiya ndetse ni nabwo bunini bagiraga bifashisha mu ntambara zitandukanye. N'ubwato bwakoze mu mwaka w'1980, birumvikana hari hakiri ku bw'ubumwe bw'Abasoviet. Bwubakiwe mu mujyi wa Mykolaiv, ni mu majyepfo ya Ukraine. Bwari bufite ubushobozi bwo gutwara abantu 510 bose, ndetse bupima toni 12,490. Birumvikana bwari ubwato bunini cyane kandi bufite icyo buvuze ku Burusiya. Kugeza ubu rero Ukraine yigamba kurasa ubu bwato bukarohamira mu nyanja y'umukara, nubwo Uburusiya nabwo bubitera utwatsi bukavuga ko kurohama kwabwo byatewe n'imihengeri yo mu nyanja ngo yatumye ibisasu byari biburimo biturika bikabyara inkongi y'umuriro ngo hanyuma bukangirika. Ninde uri mukuri? Ibi ni bimwe mu byo nje kukubwira ndetse n'ibindi bijyanye n'aho urugamba rugeze. Ndagusaba kubana nanjye gusa kuri Red Blue JD, maze ibindi byose ndabyitaho. Nitwa Jean Claude Nshimiyimana, ikaze mwese. Niba wifuza guhaha ibikoresho bya electronique byiza kandi byizewe, ugahabwa garanti ihagije ukanagabanyirizwa 29%, gana Smart Click mu mujyi aho bakorera, cyangwa kuri wa3 Smart Click Limited Store. Ubigezweho ku buntu aho uri hose. Ushobora guhaha mudasobwa, kamera z'umutekano, accessoires zose za mudasobwa ndetse n'ibindi bya electronique. Ikindi kandi igikoresho cyawe cyagize ikibazo barakigukorera kigasubirana ubushya ku giciro gito cyane. Bahamagare kuri 0783 58 56 55, ubundi wihahire byiza kandi byizewe ku giciro kikunogeye. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya yavuze ko ubwato bw'intambara bwazo bwangijwe n'ibiturika kuwa gatanu bwarohamye. Ubu bwato rutura bwitwa Moskva, ndetse bwari bunini mu yandi mato yose y'intambara y'Uburusiya. Bwari burimo gukururwa bwerekezwa ku cyambu ubwo imihengeri mu nyanja tumaga burohama, nk'uko bikubiye mu butumwa bwa Minisiteri y'Ingabo. Ubu bwato bufite ubushobozi bwo gutwara abantu 510, burasirwaho ibisasu bya misile. Bwari ikimenyetso cyangwa se ikirango cy'ubuhangange mu bya gisirikare bw'Uburusiya, bukaba bwari buyoboye igitero cyo mu nyanja kuri Ukraine. Ukraine ivuga ko ibisasu byayo bya misile byakubise kuri ubwo bwato. Uburusiya ntibwatangaje ko ubwo bwato bwagabweho igitero icyo ari cyo cyose. Buvuga ko ubu bwato bwarohamye nyuma y'inkongi y'umuriro. Uburusiya kandi buvuga ko uwo muriro wateje guturika kw'ibisasu byari biri muri ubwo bwato. Bwongeraho ko nyuma yaho abari bari muri ubu bwato bose bahungishijwe berekezwa mu mato mato y'Uburusiya yari hafi mu nyanja izwi nk'iyirabura Black Sea. Nta yandi makuru Uburusiya bwatanze, nyuma y'uko mbere ibitangazamakuru bya leta y'Uburusiya byari byatangaje ko ubwo bwato bwari buri ku mazi y'inyanja bureremba. Kuwa kane byabaye ibya mbere mu gutangaza ko ubwato Moskva bwaburiwe irengero. Ibiro ntaramakuru TASS bya leta y'Uburusiya byasubiyemo amagambo ya Minisiteri y'Ingabo igira iti ubwo bwari burimo gukururwa bwerekezwa ku cyambu bwari bujyanyweho, ubwato bwatakaje umurongo cyangwa se bwaradigadize kubera kwangirika mu rubavu ubw'umuriro wadukaga nyuma y'uko ibisasu bituritse. Bitewe n'imihengeri yari mu nyanja bwararohamye. Abategetsi ba gisirikare ba Ukraine bavuze ko barashe Moskva bakoresheje ibisasu bya misile bya Neptune bikorwa na Ukraine. Ibi ni intwaro yakozwe nyuma y'uko Uburusiya bwiyometseho umwigimbakirwa wa Crimea mu 2014 buwambuye Ukraine, ndetse na nyuma y'uko inkeke ziyongereye kuri Ukraine zitewe n'amato y'intambara yo mu nyanja y'umukara. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru wo muri Ukraine yavuze ko abantu bagera kuri 510 bashobora kuba bari muri ubu bwato bwa Moskva. Ku munsi wa mbere w'igitero cy'Uburusiya kuri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri, ubwato Moskva bwagarutsweho nyuma yo guhamagarira itsinda rito ry'abasirikare ba Ukraine bo ku mupaka barindikirwa Sinek Island cyo muri iyo nyanja kumanika amaboko. Ubutumwa basubije ku cyombo mu mvugo ikakaye bavuga ko babyanze. Ubu bwato Moskva bwubatswe mu gihe cy'ubumwe bw'Abasoviet, bwaje gutangira gukora mu ntangiriro y'imyaka y'1980. Bwubakiwe mu mujyi wa Mykolaiv, ni mu majyepfo y'igihugu cya Ukraine.
Mu minsi mike ishize uyu mujyi ukaba wararashweho ibisasu by'Uburusiya. Ubwato burasirwaho ibisasu bya misile bitumberejweho byoherejwe mbere bwari bwaroherejwe n'Uburusiya mu ntambara yo muri Siriya, aho bwahaga uburinzi bwo mu nyanja abasirikare b'Uburusiya bari bari muri icyo gihugu. Amakuru avuga ko bwari bufite za misile 16 zo mu bwoko bwa Vulcan zirasa amato ndetse n'intwaro zirasa amato y'intambara agendera munsi y'inyanja, hamwe n'ibisasu bya mine birasa amato agenda munsi y'inyanja. Mu gihe byaba byemejwe ko Ukraine yagabye iki gitero, ubu bwato bwa Moskva bupima toni 12,990 bwaba ari bwo bwato bwa mbere bunini cyane buruhamishijwe n'igikorwa cy'umwanzi kuva mu ntambara ya kabiri y'isi. N'ubwato bunini bwa kabiri Uburusiya butakaje kuva igitero cyabwo kuri Ukraine cyatangira. Mu kwezi kwa gatatu, ubwato Saratov butwara abasirikare n'ibikoresho by'intambara bwashenywe n'igitero cya Ukraine, aho ubwato buparikwa i Berdyansk. Iki kikaba ari icyambu cya Ukraine ku nyanja ya Azov cyafashwe n'Uburusiya. Agataho Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko iki gihugu kigiye gukaza ibitero ku mujyi wa Kiev byimura ku byagabwe ku butaka bw'Uburusiya. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'aho Uburusiya bushinje Ukraine kugaba ibitero ku mupaka wabwo. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya rivuga ko ibitero ku mujyi wa Kiev bigiye kongerwa mu gusubiza iby'iterabwoba byagabwe ku mupaka w'Uburusiya. Iyi minisiteri yatangaje ko yagabye igitero ku ngabo za Ukraine hafi y'umujyi wa Kiev. Ni igitero cyagabwe mu masaha y'umugoroba yo kuwa kane. CIA kandi yashinje Uburusiya umugambi wo gukoresha intwaro kirimbuzi. Umuyobozi mukuru wa CIA bamwita William Burns kuwa kane w'iki cyumweru yatangaje ko perezida w'Uburusiya ashobora gukoresha intwaro kirimbuzi muri Ukraine, cyane ko igihugu cye gikomeje guhura n'imbogamizi zirimo kuba intambara itagenda nk'uko cyari cyiteze. Yavuze ko nta muntu n'umwe ukwiriye kumva ko Putin adashobora gukoresha izo ntwaro, cyane ko igihugu cye kiri guhura n'ibizazane. Yatangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ibimenyetso bifatika by'uko Uburusiya bwaba bwaramaze kohereza izo ntwaro muri Ukraine. Usibye kandi buriya bwato bw'Uburusiya bwarohamiye mu nyanja y'umukara, Ubudage nabwo bwafatiriye bumwe mu bwato bunini ku isi bw'umuherwe wo mu Rusiya bita Aleksey Yusemanov nka kimwe mu bihano bireba Moscow kubera intambara yashojwe kuri Ukraine. Ubwo bwato bureshya na metero 156 bivugwa ko bufite agaciro ka miliyoni 600 z'amadolari. Kuva mu Kwakira umwaka ushize bwari Hamburg mu Budage. Ari hashize igihe inzego z'Ubudage zishaka gufatira ubu bwato, ariko ntabwo byahise bishyirwa mu bikorwa kuko hatari hakanogejwe inzira z'amategeko zituma gufatwa kwabwo bititwa ko binyuranyije n'amategeko. Ubudage bwashaka kureba neza koko niba sosiyete ibwanditseho ifitanye isano na Aleksey Yusemanov, baza gusanga ariko biri kuko ari yamushikiwe. Mu mwaka wa 2021 byatangajwe ko Yusemanov wahoze ari umunyamigabane muri Arsenal ariwe muntu wa gatatu ukize mu Bwongereza. Ikindi wamenya nuko igisirikare cy'Uburusiya gitangaza ko cyasenye ibikoresho byifashishwa mu kurinda ikirere, air defense equipment. Ibihugu by'i Burayi byari byahaye Ukraine ngo ibashe guhangana n'indege z'Uburusiya. Minisiteri y'Ingabo z'Uburusiya itangaza ko ibyo byuma byasenywe ari ibizwi nka S-300 anti-aircraft missile system. Izi misile zikaba zari zahawe Ukraine, bikekwa ko zaturutse muri Slovakia. Ibikoresho bivugwa ko byasenywe n'Uburusiya aho byari bitswe mu majyepfo mu mujyi wa Dnipro. Ndabibutsa ko izi misile za S-300 zifashishwa mu guhanura indege ndetse no guhagarika ibindi bisasu biremereye birashwe n'umwanzi izakorewe mu Burusiya ahagana mu 1997, maze Uburusiya bubigurisha ibihugu binyuranye birimo na Slovakia. Ndetse Slovakia iherutse kuvuga ko ishaka kubitanga kuri Ukraine kubera ko iteganya kugura ibindi bishya. Uburusiya nyuma ya S-300 bwakoze n'ibindi bya S-400 ndetse n'ibya S-500. Bikaba bivugwa ko ibya S-300 byahawe Ukraine bidashobora gukanga Uburusiya. Kugeza ubu bitero by'Uburusiya muri Ukraine bimaze gusenya intwaro zikomeye ndetse n'ibikoresho binyuranye by'intambara. Amakuru dukesha ikinyamakuru Xinhua kivuga ko Uburusiya bumaze gusenya bimwe muri ibi bikurikira: arimo imodoka z'intambara 129,
ndetse n'akajugujugu 99. Hari kandi imodoka zihanura indege 243, indege zitagira abapilote 441, ibifaru by'intambara cyangwa se bya burende 2079, imodoka zirasa misile 239, imbunda zishinze ku butaka 909, ndetse n'imodoka za gisirikare zihariye zigera ku 2003. Ikindi nakubwira nuko Uburusiya bwasabye abayobozi ba Afurika kwamagana Uburayi na Amerika bubishinja kugambirira kwicisha inzara uyu mugabane binyuze mu bihano bishingiye ku ntambara yo muri Ukraine. Ni ubutumwa bwatanzwe na senateri Andrei Klimov, vice perezida wa komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga muri Federation Council ifatwa nka Sena. Yari mu kiganiro n'abanyamakuru kuri wa gatanu. Klimov w'imyaka 68 uri mu nteko ishinga amategeko kuva mu 1999 yavuze ko amakimbirane yo muri Ukraine adakwiye gufatwa nk'ari hagati y'Uburusiya na Ukraine cyangwa hagati y'abaturage b'ibihugu byombi. Yagize ati aya ni amakimbirane ari hagati y'uburengerazuba bw'isi bwayatangije ndetse n'Uburusiya, ahubwo arimo kwifashisha ubutaka bwa Ukraine. Uburusiya bwatangije intambara kuri Ukraine kuwa 24 Gashyantare nyuma y'igihe kirekire ngo icyo gihugu ari isibaniro ry'ibikorwa byo kurwanya Uburusiya bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Klimov yavuze ko Volodymyr Zelensky ari we wazambije umubano n'Uburusiya, aharugara ibikorwa by'abagendera ku mahame y'abanazi. Muri Gashyantare 2022 mu nama ya Munich yiga ku mutekano ngo yateye ubwoba Uburusiya ko Ukraine yiteguye gusesa amasezerano yose ayibuza kugira misile za kirimbuzi. Byongeye ngo Uburusiya bwari bufite amakuru ko muri Ukraine hari laboratoire zirimo gutunganyirizwamo ibinyabutabire kandi zigenzurwa na Amerika. Muri icyo gihe ngo Ukraine yari ikomeje gushaka uko yinjira mu ihuriro ry'umutekano rya Amerika n'Uburayi NATO. Ibyo bikorwa ngo ntibyari bibangamiye Uburusiya gusa, ahubwo byari binateye inkeke ku isi yose. Uburusiya ngo bwari bufite ububasha bwo kwirwanaho n'uburenganzira bwo gukoresha imbaraga za kirimbuzi nucleaire, gusa ngo ntibwakoresha izo ngufu uretse Amerika yazikoresheje ku miji ya Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani. Klimov yakomeje agira ati ndagira ngo mbibutse ko 95% by'ubushobozi bwa nucleaire ku isi bufitwe n'ibihugu bibiri, ibyo ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya. Mu bijyanye na za misile nabyo nuko bimeze. Dufite misile zifite ikoranabuhanga rya hypersonic rikoreshwa, Abanyamerika ntaryo bafite ku buryo badashobora kujya mu ntambara n'Uburusiya. Niyo mpamvu ngo Amerika iri gukoresha amayeri yo kohereza intwaro muri Ukraine. Intambara ya Ukraine ikomeje guteza ibibazo by'ibiribwa hirya no hino ku isi, cyane cyane nk'ingano, inyongeramusaruro n'ibindi byavaga mu Burusiya na Ukraine byahenze cyane ku isoko. Uburayi na Amerika ngo byafunze inzira zatumaga bigera muri Afurika bikoresheje uburyo bubiri. Ku ruhande rumwe Uburayi bwakomanyirije amato n'indi mizigo ivuye mu Burusiya ku byambu byabwo n'izindi nzira. Klimov yakomeje agira ati nta kibazo kiri ku bagenzi mu Bushinwa kuko dufite umupaka wenda kureshya na kilometero 3000. Ubumwe bw'Uburayi ngo bwafunze ziriya nzira kubera ko bwakomeje imyumvire ya gikoloni. Mu gihe ibiribwa byanyuzwa ku mupaka w'iburasirazuba bw'Uburusiya ngo byazagera muri Afurika ibiciro byabyo ntawe byigondera. Mu gihe kandi ashinja Uburayi gushaka kwicisha inzara Abanyafurika, Andrei Klimov yanavuze ko ibihugu bitemera iby'Uburayi na Amerika birimo gushyirwaho igitutu, gusa ngo Uburusiya bwiteguye gushyigikira buri wese uzahaguruka akarwanira ukuri. Yakomeje agira ati Afurika ikwiye kumva ko Uburusiya butigeze buba umukoloni muri Afurika, ahubwo bwakomeje gushyigikira no gufasha ibihugu bya Afurika kandi buzakomeza gushyigikira uyu mugabane. Yavuze ko Uburusiya burimo gutegura inama izaba mu mpera z'uyu mwaka igahuza abayobozi ba Afurika ndetse kitabirwa na Perezida Putin, izaba ijyanye na gahunda z'Uburusiya na Afurika. Klimov yavuze ko nubwo Uburusiya burimo kurwana muri Ukraine butayanga kuko n'inganda zaho zirimo gukoresha gaze iva mu Burusiya. Imijyi ya Kiev, Kharkiv n'iyindi ngirimo gukoresha ingufu ziva mu Burusiya cyangwa mu duce bagenzura. Ati icyo dukora ni ugusenya ibigo bya gisirikare birimo gukoreshwa mu kurasa mu duce tw'Uburusiya, niho hantu dushaka gusenya. Yakomeje agira ati kugeza ubu umupira ufitwe na guverinoma ya Ukraine, ariko ikibazo ni uko guverinoma ya Ukraine na perezida wayo batigenga, bagendera ku mabwiriza ava i Londres na Washington.
bafite ubwoba bwo kutabikurikiza. Yanagereranyije Perezida Zelensky nk'umunyarwenya cyangwa umuhanzi w'ikinamico uri kugendera ku mirongo cyangwa se script yanditswe na Amerika. Yongeye ati ibi bikorwa bidasanzwe mu gihe cya vuba bizahagarikwa. Ntabwo dufite intego yo kubikora igihe kirekire. Ubwo tuzaba tumaze kugira Ukraine igihugu kidateye amakenga Uburusiya n'isi yose, ibikorwa bya gisirikare bizahagarikwa. Ati reka mbisubiremo, ni vuba cyane. Gusa yavuze ko igihe cyose Amerika, Ubwongereza n'ibindi bihugu bikomeje guha intwaro Ukraine birimo kwenyegeza ikibazo bishaka ko kizamara imyaka myinshi. Nyamara ariko ngo nibyo birimo guhura n'ingaruka zikomeye, kuko Uburusiya nta kibazo kizamuka ry'ibiciro bufite nk'iririmo kuba handi. Nibazo kandi ngo bishobora guteza ikibazo cy'impunzi n'abimukira kitigeze kibaho mu Burayi. Nibyo rero namvuze kandi rwose ndabashimiye byimazeyo ku buryo mwakira ibyo tubagenera. Twitwa Red Blue JD, naho nge nitwa Jean Claude Nshimiyimana. Nimugire amahoro. Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Red Blue JD.